Kuri uyu wa kabiri Perezida Tshisekedi yatangije inama y'abaminisitiri ishinzwe ubucuruzi bw'akarere ka Afurika. Maze ni ibiki byaganiriwe muri iyi nama ndetse n'iyihe myanzuro yafatiwemo, byose urabyumva muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Ni mu gihe Ububiligi bwifuje ko Rwandair yahagarikwa mu bihugu by'i Burayi. Ibindi byinshi kuri iyi nkuru nabyo urabimenya muri iki kiganiro. Wowe bana natwe ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ubashe kumva ikiganiro cyose, ndetse ndagusaba ko iki kiganiro kugeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi n'ibyo tutavuze hano mu ngingo, uraza kubisanga muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Umwanya rero ni uwanyu, ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twe. Ikindi Abu Dhabi ni Habineza TV, mbahaye ikaze ku buryo burambuye. Ku wa kabiri tariki ya 15 Mata 2025 muri hoteli ya Free Congo i Kinshasa, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yayoboye umuhango wo gutangiza inama ya 16 y'inama y'abaminisitiri ishinzwe ubucuruzi bw'akarere ka Afurika bw'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika AfCFTA. Kuri uyu munsi Perezida wa Repubulika yemeje ko kuri DRC AfCFTA irenze amasezerano y'ubucuruzi n'umwanya w'amateka yo kumenya icyerekezo cy'iterambere. Umukuru w'igihugu yagize ati hamwe n'ubuhinzi, amashyamba, uburobyi n'umutungo w'amabuye y'agaciro, hamwe n'abaturage barenga miliyoni 100, igihugu cyacu gifite amahirwe yo kugira uruhare runini mu bucuruzi bw'umugabane wa Afurika. Ibi Perezida Tshisekedi yabitangaje ubwo yari mu muhango wo gutangiza inama njyanama y'akarere yiga ku bijyanye n'ubucuruzi yabereye Kinshasa umunsi w'ejo tariki 15 Mata 2024, nibwo yagarutse kuri ibi ngibi. Reka duhindure ingingo tuvuge ku Bubiligi n'u Rwanda. Ububiligi bwifuje gukumira Rwandair i Burayi. N'ubu ngo Ababiligi ntibumva uburyo igihugu gito nk'u Rwanda cyakabaye gipfukamira Ababiligi nk'uko Uburundi na Congo babikora, cyageze n'aho kirukana abadiplomate b'Ababiligi. Ahubwo igitangaje muri ibi ni uko ngo basanze Rwandair kuyikumira i Burayi bigoye cyane, dore ko uyu waba umwanzuro ufatwa n'umuryango wose wa ELO, kandi ngo Abafaransa bongereye Ababiligi bati mwakinnye n'umuriro muwitiranya n'amazi, bati ahubwo muhame hamwe mushye, naho ibyo gukumira Rwandair i Burayi ntibyakunda kuko ari umwanzuro twese twakemeranywaho. Ababiligi bagira inama Tshisekedi yo gukomeza gutangaza ko akeneye amahoro, ari nako ateguza SADC n'abandi kugaba ibitero bishya. Imigambi ya tariki 11 z'ukwa 2025 imaze gupfuba, aha FCM23 yabonye amakuru menshi, ndetse n'ahari wingi ya ya 4 y'imyitozo ya SADC n'igihugu biberamo uko biba. Naho M23 yo yatangaje ko igiye gufungura banki i Bukavu. Yagize iti the M23 also open Kadeko to Bukavu. Uvuga ko M23 yafunguye banki yitwa Kadeko i Bukavu a few days after the reopening of Kadeko in Goma. Nyuma y'iminsi mikeya bafunguye Kadeko muri Goma, the M23 have also just relaunched the activity of Kadeko in Bukavu in South Kivu this month. Ni ukuvuga ko M23 yongeye gufungura ku mugaragaro ibikorwa bya banki ya Kadeko muri Bukavu, muri South Kivu, muri this Monday. Ibi byabaye ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru, aho M23 yo yatangaje ko intambara ishobora kuba iri gutegurwa. Igira iti
In 1 week, top GRC officials made visits to Burundi, Tanzania, South Africa, Malawi and Angola. Mu cyumweru kimwe abaofisiye bakuru bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basuye Uburundi, Tanzania, South Africa, Malawi ndetse na Angola. Talking solidarity and defense cooperation, basaba ibijyanye na gisirikare ndetse no gufatanya mu gucunga umutekano. While they claim peace and partnership, mu gihe baharanira amahoro no gushyira hamwe. Many observers in the Great Lakes region see this move as preparation for war. Bamwe mu bareberera imikorere y'aka karere k'ibiyaga bigari bavuga ko ibi ashobora kuba ari ugutegura intambara, nk'uko M23 niyo yatangaje ibi ngibi tumaze kubanyuriramo. Dusoza ikiganiro rero, reka tubabwire ko BBC News Africa yatangaje ko abanyafurika bakomeza kuba impunzi muri UK. Ubuzima bwabo reka turebe ko babitangaje. A high-level conference taking place in London is aiming to find a pathway to peace in Sudan. Ngo abantu benshi batuye mu mujyi w'i Londres cyangwa se babarizwa mu mujyi w'i Londres b'impunzi barashaka uburyo bajya muri Sudan, as said UK Foreign Secretary David Lammy. Nk'uko byavuzwe na David Lammy, umuntu uhagarariye mu muryango w'Ubwongereza uhagarariye impunzi mu Bwongereza. Sudan civil war began exactly 2 years ago, causing what many describe as the worst humanitarian crisis. Akaba avuga ko imirwano cyangwa se intambara ikomeje yabereye muri Sudani mu gihe cy'imyaka 2 ishize yateye kuba abaturage bahunga ndetse ibatera ubukene n'ihungabana ku baturage by'umwihariko bo muri iki gice cya Sudani. Ibi ni BBC News yabitangaje ko impunzi zikomeje abari bahungiye mu Bwongereza basaba kujya muri Sudani. Ndabashimira rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Abashaka kwinjira muri groupe ya Habineza TV kugira ngo muzajye mumenya update ndetse n'ibindi bigusohoke ndetse no gutanga ibitekerezo byanyu by'umwihariko kuri WhatsApp, mujye muri description cyangwa se mujye muri comment ya mbere irimo iyo link yo kwinjira muri WhatsApp group kugira ngo mujye mubasha kubana natwe igihe kugihe. Ikindi rero ngiye twabanye nitwa Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Gukora subscribe, like, share na comment inzogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose bitaha. Ndagushimiye cyane gukora share, aha ni iwabo w'ibyiza gusa. Ikindi rero ntasoza ntababwiye, muri short video harimo utuvideo dusekeje turi gusohoka buri munsi, mujye murebe naho ni ibintu biryoheye ijisho ndetse tukabifatanya n'ibi biganiro dukora bya buri munsi bikaba ubuki. Murakoze cyane kubana na Habineza TV. Imana ibarinde, turabakunda cyane.